Ćao. Danas je lep dan. Prošlu epizodu smo radili onu misiju gdje smo onoga blatnjavog rešili. A sada idemo novu misiju. Da, evo ga, broj 2. You can bank on that. To je bila prošla, sad ova. Inače, kako si? Jesi se lepo proveo ovih dana? Ja jesam. Vrlo jesam. Znači ovaj ledeni bata će da nas roka. Ima da nas uništi, znači ima da me nema. Oh ne! Zašto policajce? Pa Robine, zar ljude hoćeš da jedeš? Robine, ljude! Ništa, idemo odmah na limanje. Kao klasika. Dobro. Znači ja sam igrao Lego Batman pre, ali nisam ga završio na 100%. Da ćemo u ovom serijalu završiti Lego Batman 100%. Ajde, menjaj ga. O, pa evo ga to magnetno delo. Evo ga. Tek sam da podnim ove majmune. Ovo nešto sjaji. Aha. Osto je dosadno, burazo. Dakle se stvaraju ovi... Pucam! Ajde, ajde. Pucam. Eto ga, burazo. Idove. O, evo gi, ovi. Od zamrzivača, ovi. Ne, Robine, ne. Ne, skaka dole. Ti bet. A šta, a čemu ovo služi? Ne bi. Ovdje ima još tajni. Ali ja nisam u free play modu, tako da ćemo ostaviti za kasnije. Sad ćemo samo završiti priču ili story. Dobro. A ovo, brate, ovaj zamrzivač stvarno ima dobru opremu. Ima šale kod njega. Nema. Opa, novo delo. The glide suit. Pa dobro, ali mogu ja glajdat, ali ja ću da umrem, evo vidiš. Eto, zamrzivač. Njegovo maslo. Tako već sad mogu proći. Vidio ih. Alo bre, ko vas zvao? Idite nazad u zamrzivač. Ajde bre. Dobro, i sad most. To je to. To je to, plavi naučići, mani. Hoćemo da skinemo. Da sam mi ovdje već. Da naskačemo na ovo. Aha. A da, zamrzivač, pogledaj šta on sve da pravi gore. Leti ovo. Stvarno će, mora da ga pregam. Vid ovo. Vid Batmana, burec. On tu skija, burec.
Dobro. Dobro da Batman dođe, a možemo tamo ići, ne može. Ajde onda vam. A ovdje možemo se popet. Da ovoga roknem. Tako. Ček, šta ovdje ima? Ne mogu ja ovdje ništa. Nimam ništa, ne mogu. Samo free play. Dobro. Bravo. Bravo, Robine, bravo. Ništali sladoled i napravi kutiju. A evo kutija. Za tu kutiju. Idi bre, ej, gdje si krenuo? Ajmo ovdje sviče. Doba to. Dobro, ima ovdje nešto, nema ništa. Ajmo. Opet! Alo, šta je? Došao sam kod zamrzivača. Ja mislio da njegovi paćenici neće mene napasti. Ajde, Batman leti. Kažeš ponovo letit? Tako. O, dobro, to ću gurat. Interesantno. Ja znam da zamrzivač ima. O, zamrzivač. Lijepo boji. Laboratorije. A to udaraj, brate, udaraj. Dobro. Zašto bi se penje opet gore? Opa! Pa daj da ubijam ljudi. Pa ne, daj da ovo bolje. Da ih zamrzim. Eto. Ovo je Robin. Uvijek Robina. Uvijek možeš Robina ubiti. Ne plaćeni sluga. Dojde, penji se. Miga. Evo ga. Riddler. Ali sad se borimo sa zamrzivačom. Ili ti Mr. Freeze, a mene baš boli briga, on je zamrzivač. A šta ti, a šta ti, a šta ti? Evo vidiš. Stvarimo u sladoled. Više puta da napomenem. Ajde. Sad ćeš ti da vidim. A ne mogu mu ništa burat. Da? Aj ti izađi ovam. Omiga. A mogu udariti. Kad zaledi da ga... Ajde zaledim. Ko? Nisam znao. Ajde, pusti svoje sluge na mene, ajde. Tako je, bojiš se, a? Uplašio si se, a, Bruce Wayne, a?
Ajde, nebitno. Pucam! Ajde, pucaj. I bam. Jeee. Ajde, zaledim. Ne, pa minione! Minioni dosadni. Idemo kod njega, eto, i sad ga... O. Tako, hoćeš da si igraš, a? Tako, beži. Beži. Bolje ti da bežiš. Ek se Batman igra s njima. Po zabavi. Kako bi rekli. Da je ovo kutijana. Opet! Nije. Ajde. Dobro. Sad ćemo da... Opa. Tako. Sada ovo... Nisamo tamo. Ne znam zašto, ali eto mora. A ovi... Pomoćnici se samo stvaraju. Aha. O, lomi. O, Robine, lomi. Palo mu na glavu. Ali je sad besan zamrzivač. Kako vam besan. Kad ne bi imao pomoćnike, onda mogu biti lagano biti. Ali ne, on se boji za svoju sigurnost. Ajde bre. I sad još jednom. Evo. Gdje si krenuo, sine, alo? Ja, ko buba švaba ne. Ona smrdi buba leti. Oh yeah. Opet je ostavio ovo.